Sina le mathata wa le mpitse di camera Lerato tumi o etsalang mo entle Sa go etsalang ntse o tseba gore bothata ba hao ke eng a ke go ile go repile ngwana o wena ke ntseng o entseng I'm not guilty aka yetsa ka yetsa How do so when future ya ngwana o le sentse le mthotse ntse le vision la mo senya future ya hae ke ntho ne le yetsa cousin wakho lo re ne re dutse fatshe re nwa jwala re nule jwala hantle ga tsa and then kwenza akakhaulana kanjani akakhawana ke ke khathetse ulalephi yena ntatele ulalephi yena ulalephi uye lo Skipper wempo Hambani mntontaka. labe nenzani Asimenzanga lutho lo mntwana man. wena uva kuthiwa nenzeni manje beniyothina epolice station mangenzanga ningamenzanga nix ukhazini wena Wathi simrepile lo mntwana. bathi wena othini Ngithi asimrepa, ngasenzanga nini. manje ngoba wavuke la ebhedini yenu eleli khona la ejaradini beniphuza no3 so kwenzeke kanjani ukuthi wena ungazi nix Angazi lutho. nna ne ke kopela fela justice alright for Lerato Lerato ke ngwana auswaka o ntshile le yena so problem ya hae o ile a rapiwa so bashimane ba nna ke ba bona ba re feresela strateng and I yang kwatisa ntshweo ngwana ha dule a le right moyeng o dula a kwatile ha ke mmotsa gore Lerato ke mbo thata keng ha bui Molweni once again manje sibulisela lapho kuni nonke guys namhlanje sibhalele ngapho sisi lana sisi bathi banemncaka abanayo bacela nje ukuthi Jozi Bioscope ingenelele ngathi bosisi bami ningawari thina singabo mabiza sabelela abanisibize khona sikhawuleze sifike siswami ninjani redeni kaya buta blavase siyaphila nathi sisi usisi ngoba usisi omdala ethe ufika lana wathi nguwe wena osibhalele kahle ngenkinga kanono bengicela nje ukuthi sisezintroduce ukuthi kama ubani kwaye ke why nisibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope hona lebitso la ka ke Tumi ke mamane wa Lerato okay nna ne ke kopela fela justice alright for Lerato Lerato ke ngwana auswaka o ntshile le yena so problem ya hae o ile a rapiwa so bashimane ba nna ke ba bona ba re feresela strateng and I yang kwatisa ntshweo ngwana ha dule a le right moyeng o dula a kwatile ha ke mmotsa gore Lerato ke mbo thata keng ha bui ukukhumbula next o pola ntshwelentse le monqondong ya hae nna ke kupela fela justice for yena no ngiyaku-understand mntomdala bengicela nje ku-understand into encinci lana ngoba uthe umention igama lokuthi bekarechiwe uke wathi after i-scenario whatever beyenzeka wamthatha umntana naye esibhedlela nawo checker wabona ukuthi vele urechiwe rile raya ha fetswa rile ko shawela a lo checkiwa ngwana ba tshore vele o rapiwe and uyabakhumbula wa ba hopola hantle nje ha ke mmotsa hore Lerato ngwana ka ho etsahala eng dikele di fela walla all the way wall so nna ke ngoletse lona hore le tlo nthusa ka bana ke ngwana auswaka a gone ngwana o tshaba lo ya para ntho tse di qepezana ke bona bashimane ba moshile impilo kahle no unjani igama ubani no Bitsela ka ke Lerato. Oh Lerato. Okay nona. Bengicela mana hayi ukuthi ngizama ukuvuselela amapheni wena ne. Kodwa ngoba nathi sifuna nje ukuthi si-understand kancinci sibe nolwazi lokuthi sidila ngecase kanjani namhlanje yabo. Bengicela nje ukuthi spirify kancinci ukuthi kwenzekani ngaleyo mini leyo kwenzeka yonke lento eyenzeka. Nalabafana uyabazi andinazana kanjani. Ke abatseba ke di cousins tsaka. Letsatsi le ne re ituletse ha. Ngo cousin kanti? Ho. Letsatsi le ne re ituletse hantle re inwella ho le mnate re itshela ha o ke maketse jwale ha se ke tsowa batho ba robetse le nna ba le 2 and go tshonga rena ntho ba nkeletseng yona mo nthwene mo bojwaleng into ne beniphuza go ntshwene re heno so mawuvuka wena wavuka so uzibona mhlambe ngaphansi ungaseyile simo ozazi ungakhona njengomuntu wesifazane ne ke bleeda lo bleeda how ona le vision ngwana o tlile so ile le vision so kimbo ba mo sente manje ngoba uyasho ukuthi ngabo cousin bakho ngeke nazama ukubiza abanye abantu befamily sisi ukuthi nizama ukuyibuza le ndaba ukuthi why wa tseba family ya gona wa tseba re di family ha di utlwane that's why ke nkile ngwana o wa auswaka ka bana ke bona gore mona phela teng na sa phele hantle ke monkila santshana le monyane hore ke tlo mo phidisa nna a tlo dula ka moleng kanti di kebekwa tsetsa di cousin di senya ngwana auswaka and uyasho ukuthi ni reportile le case bake babamba bona ngamapolice ba tshwere wa tseba go molao o jwang re bone sa ba khohlile sebaphumile no evidence
No, hayi kona umlawo uyasebenza mama. Kushuthi lo muntu lona bekaphethe le case le uyena umuntu okumele sidile naye kahle kahle ngoba uyena lo muntu ongathi uyinkinga. Uyabo? Ngoba bona ngiyazi amapolice ngoba sisebenzisana nawo thina la kuJozi Bioscope. Mangabe kumele sidile necase siye simlanda umuntu simfumane simvalele simeke sure ukuthi uvalelwe yabo. So kushuthi lo muntu obekadila nale case le uyena okumele sidile naye kahle kahle uyabona. Angifuni ukuthi ngibe ngihloma ngembuzo la usisi ngoba kaphathe kangakakuhle. Kukude ongakanani la siya khona? Asikhathala kuyona Ngoba nithesifikelele. ke mo haufi dintlu tse 3 4 5 Oh siya okay. strata sonase Okay, no singaya khona abantu abadala. Make ukuthi did you lock the car? Oh no, let's go. Kuse asiyeni Mr. G. No bantu abadala no yona iyaqaka lento le. And eyona into engivisa ubuhlungu kuma families wonke lapha emakhaya. Lokuqabana kwama families in ukujikelana kufetukana yonke leyo nto kusuke kumoshe ama families because manje yabona abancincosisa bakwazi ukusithethelela badinga ifamily yabo ukuthi ibe lapho for bona njengabantu abasifazani kodwa ke ngoba mamalume nabo batsalela kwela cala labo abo bani batsalela kwela cala labo lezo zinto zisuke zibulale abantwana abazayo ngoba abazazi lezi zimpi eziliwayo efamilini sebedibana nabo sebezifumana bephakathi kwezimpi okumele bezilwe bengazi ukuthi bekulwa nje uanti omdala bekaxabane noanti omdala bengekazalwa nabo leyo ngxabano yehla seyidifika nala kubo ukuthi abasafuni nokumamela uyabona manje if benivana siswami kuba izange yafika kule situation ekhona kube ifamily ithathe inyathelo nayo yaphakama ukuthi hayibo nina bokhazini ngeke phela igazi lenu lelo yabo ene ntwe ka be setsa hala ka be re tshwarahane vele re le lapa le right jonong hey malapa ha right no ona tse re tlolwana re le family and ha right ntwe ha tlamele re tshwarane re ntwe iwane bona ngwana wona tjojwa kwashiwo nasempayiphelini namama ke bathi ensukwini zokugcina sizobona nje umhlolo phela lona manizothi ngokhazini beni labo ngithi mhlambe mina umuntu nje abafana basestrateni ukuthi usisi mhlambe bekabazi yabo into kanjalo awu nina wena nabo cousin bakho mari relationship yende beninjani before sengisho before lo lwasuku lolo beningabantu abanjani benithi manihleli benixoxa ngani kahle bese close nje kuyabona sikhuthazana yeah izinto ezikanjalo ikho nami bengikhululekile ukuthi ngihlale nabo ngiphuze nabo ngoba bengikhululekile ukuthi abantwana bakithi kanti bazongenza kanje so kushuthi yonke lento bayiphikile lena ukuthi bona balale nawe ima ingabe basheshe baphuma kanje bayiphile so nosinale evidence kodwa evidence mina ngixake ukuthi ngoba beyikhona shuthi ama DNA wabo zange bawathathe nani because beyikhona evidence angithuyile wena eshawela wafika lekuyona la nihlala khona okhona kule charity asingene abantu abadala kusekhaya leno vele abantu abadala yabo asazi sijikela ngapi ngale hayi mina ngi-understand ukuthi wayo cousin bazogcina benza imihlola ma lento ufana nemagama okuthiwa omalume uyalumana kiyona yizo izinto ezilida ezingathi zisuke zipromote into efana nale so ukhona bakhona uthengi vele ungangena mama umbize mangabe ukhona ungene nje umcalele ngena ngaphakathi umcalele ukuthi kunabantu la kwayizisamele ke asifuni ukuthi kube ngathi singene ngendlovu yangena la sifuna ukuthi bembize nje bebabize mangabe etsabuthi tsaya kanti kinga yonke icamera jona ubhuti umdala kunjani umang mfethu ngisakubulisa ngithi ngisazozichaza ukuthi ngubani kanti uphila komuphi umhlaba man ngitswa wabona kuthiwa Mphandongo ngitswa lo isiphandela bafethu le batlanjwa no anzange ngabuza ukuthi ubuyaphi but igama lami nguLavas from iJozi Bioscope sicrew le ngoba usibona sila sidila nje ngabantu ukuthi mhlawumbe umuntu mayinenkinga uyesibhalele la ehlelweni lethu so silana namhlanje ngoba ifamily inenkinga nawe thina mfowethu ke ngoba usibona sihamba necamera kanje singabantu abahamba benceda abantu mayingabe benenkinga emphakathini yabo
So ke o sina le mathata wa le mpitse di camera lerato tumi o etsalang mo entle sa go etsalang ntse o tseba gore bothata ba gago ke eng a ke go ile o repile ngwana o wena ke ntseng o entseng ausi o eta batho di be right o re o etsalang mo o entseng o batla eng justice ya justice a dule mo tsamalo mo batla sa mo ona mo yang Entate, o ya kopo thankaneng ka ntlelekene. jeko Eng? sesiyasangana bontate. siyakhuluma wena sowuthi entate tloela kikene kena jo sankwalletse mnyako jwanong tate lona le batla di-rape tsa eng jwanong lona naniphuza nonke mkhumbuze mhlawumbe kalikhumbuli lolu nako suku re nane ntho e neng phole neo jwanong like ba entseng batho bao wena se ka re batho bao ke re wena ke re la tseba gore lo nkenyeditseng hara drink unompho nana ne ikhumbula lolo suku lo sisi lo ngimgcine kudala akusumntana kini lo kanti hayi ngiteteletse gale awuse ke tsebe le bua kang sombiza ngo-ausi kanti awumazi ukuthi lerate lo lerato ya ke tsebe ko qeteletse neng wena tsatsi lena ko re nwa kaofela ke lona tsatsi le o ngcinneng ka lona date tlabeleng rape wena le mpho ke rape okay so beniyothini e-police station ngoba nina nangena naphuma beniyothini uma ingabe anikho involved endabeni zokurepa alright ke re la tsebe gore molao wa lefiva vele lona bomme ba re rapile tlamehile go dula mo le tse research ka rona jwanong why ke tswetseng I'm not guilty that's why ke tswile I'm not guilty how were you not guilty kodwa wena ubogcina ukubonakala kwiscene la beka rechwe khona usisi kanti mapolisa ngikulo etsang mapolisa re not guilty ke tswa court not guilty how were you not guilty ile nto ngisafuna uyi-understand I'm not guilty akayetsa how so wena future ya ngwana le sentse le mthotse ntse le vision la mo senya future ya hae ke ntho ne le yetsa cousin wakho lo re ne re dutse fatshe re nwa jwala re nole jwala hantle ga tsa and then kwenza akakhaulana kanjani akhawana ke uthi ukukhathetse ulalephi yena ulalephi njengocousin wakhe azange waba worried after kuphuza ukuthi usisi wethu ucousin wethu oyintombazana kwamele ngathi yini lokuyibamba amapokotho yini kwenzakalani no ikhuphe manje phela mengabe khona into ofuna uyikhupha wemfethu hayi khawona le nna bafeta ka lebitsa okay lerato awuyazi le ndaba le a ke tsebe next into ke umpho yena umpho ke tsebe ke mteteletse gale kanti ipho yazi omaka ngikompanya le ausi ke mteteletse bosiu bo le re nwa jwala ausi obiza cousin wakho lo futhi lokuthi ausi today se le ausi ya ke ausi ke re jona unji ke robetse di seleng ka lebaka la hae lona tse le tla ona le di camera no mfethu wena so uthi uyazi le ndaba ke tsebe umpho simazi esimbuza kuwena awumazi yona ke amtsiba yena go ka ya ke mtsibe ya le repa uyazi usho ba ya repeat re tsiba wa njwana wa ke o la re tshwarisa today nje o robala tronkong hayo ya ngoba ungayazi wena ndoda mhlambe ucafa ukukhuluma lapha ngama camera yabo ucafa ukutshela mina ngoba kukhona wabosisi la Mr. Jones please you can talk to him maybe ungaxelela bona abafethu ne amanjonzi yeah ngicela mama izani ngapha sibanikeze nje isikhathi bethu kuxoxa naye uyambona khona into efihlayo awudingi nje nokuthi ubuze oza ngapha le rat ngiyaxolisa yazi into esifunayo nje manje sifuna nje ukuthi sikhulume naye angithi sifuna umpho okaqala uthi umpho akamazi ukuthi ukuphi nendawo and abahlali bonke la badula kaofela badula so kaofela ha a re ha tsebe uko kae o mo patile umfihlile kuna lokutshona le 411 ayitsebang athi kuningi okwazi yatla mo ku awumana mahlantsari usile uthi wena mawusu that day before ulale beninonke nje vele endaweni eyi1 mawuvuka wavuka la beniloke niphuzela khona wona mujaradeni beniphuza nibathathu nje la bekungekho abanye abantu abaningi nosinabathu abanga so how come mawuvuka ekseni ubani obuye wazokuthola kuqala nifonele kanjani iambulance ukuze bekuthole la ukuthi ulele la ucela igazi ngifonetse into mamani wakhe bafonele wena sisi mawufika la wayenza njani nna ke maketse gore ngwana o yetsala eng walla lerato o yetsala eng mama nene ke dutse le mpho le neo ho etsahetse eng madi a batlang betheng ho etsala eng a ke tsebe mama le nne ke tauwe ho etsala eng a ke tsebe maybe ba ntshelletse mo drinking ngwana walla mani esibhedlela bafika bathi balale naye Okushuthi iproblem ukuthi zange bona betholakale benziwe ama DNA wathwathi ukuthi kubonakala kodwa
yeah bona abayenzwanga so kushuthi laba bagcine baphoncuka khona kanti abakaphoncuki vele ngoba kumele besho ukuthi if bebenaye endaweni la ewalala la kwenzeka kanjani ukuthi bona bevuke bengekho yena ekhona and ulimala kanjani la bephuza khona bonke le nna ha ke mmotsa ke re o no na le bomang a re mphole neo no uzosichazela no uzosichazela umfana omncane lo mama sinokudibana nama situation serious sinokudibana nama situation mfana ntwana encane madoda kuyabuthi wena angithi siyakhuluma ngicela sifika lana ukuthi aselanga uzokulwisa la sokhuluma nawe kahle uyangithola manje wena ngathi uyasilwisa into esingayi-understand lo suku lolu ngathi luyafika emqondweni wakho mhlawumbe manje umpho yena aish monte ere ke msheba ke sho go teng mara nka go teng uthi kudala umcinile nje aya ke re jolo ne ke lebetsenyana mara yena nka go usafuna ukuyoxoxa nabo avana uyoxoxa ngathi ere ke mshebe kai ka mrenya hayi ka mshebe kai kamera kiyo kamo kai kamo ari emuso kanti siyadla kamo wena kanti usodlala ublack mampantile nathi la yini kanti hawu yini kanti siyacanga siyadlala wena la ukophathwarelo uzogubha le umthwarelo le lo mthwarelo ugubha hey asifuni nokunokha la kuvuliwe Mr Jones please open there if it's open kanti yini hawu uye lo Skipper wempo hamba nimntontaka mfethu kuyaphileka sure Ukraine wangiphusha kanje ke ngwana sa utitiri camera pe ke ngwana wa pula saklela bona mtshela ukuthi khamba ngiyel rato jona ngisafikile kubitele camera mfethu iyo mbona ngwana mfethu ngwana man umngwano wenzeni ka dira itelo la lefile jwang ngwana ngwana mfethu akere negel kaofela lo benenzani kaofela benenzani asimenzanga lutho lo mntwana man wena uva kuthiwa nenzeni manje beniyothina epolice station mawungenzanga ningamenzanga nix ukhazini wena wathi simrepile lo mntwana bathi wena othini ngithi asimrepa ngasenzanga nini manje ngoba wavuke la ebhedini yenu eleli khona la ejaradini beniphuza no3 so kwenzeke kanjani ukuthi wena ungazi nix angazi lutho uneo sekasitshelile sase police station uneo sekasitshelile mfethu khantwena obajethi usitshelile ngithe utsamaile le wena liqine kudibele utsama le wena jona unginaki ba ba uthi uwe wena oyenze yonke lento le wena uthini hayi angisho nini uyena ne lutho mina wena uthi uyena angazi lutho awazi nokho Mr Jones I think you can talk to this one alone G, please hold this one. No, you can talk to this one alone. Please go together. I'll watch over this one. Mamela la ke mfana kithi. Mamela la mfana kithi ngicela uhlale phansi. Hlala la phansi. Ngithi ngizokukhuza ke. Ungalinge wenza into ezozisola ngayo yabo. Ungalinge uthi uyafuna ukubaleka ngoba sokulayita mfana kithi. Sizokulayita okaze wavela mhlambe ngeJozi Bioscope. Hayi kutwethu ka Jozi Bioscope bazokutshela mfana ukuthi iyokufikela la ungazi khona ukuthi ihleli izofika mfana kithi angitshela ngeke ngimtshela ulantu ke umfethu umpho ubani waqala ke tsibi next na Hotman batsamile bali ithuba mamela la ngikhuluma nawe usuthiwa ngithi umpho akekho maqale yena ungasho ukuthi kwaqala yena wasulandela nawe ngoba yena sekaqalile Hotman teke o jotsa no ushuthi uqale wena Hotman ke le no ke o jwetse a ke tsebe fokona ushuthi uqale wena ngithi mfethu ke hatsela mfethu ntle kwa bona tlo bua le nna ke hatsela ke a tsebe next ke o jwetse ubatla wetsa batla litsatsi ke ile litsatsi musu ngahlala phezulu kwe price stand ngikuhlalise phezulu kwe price stand mhlawumbe ke hatsela yazi wayo hatsela ke batla apara ngoba awufuna ukukhuluma ivali yiyo ntwe kaofela tumusile umtsibi wena uthwale lerato basile baba ithuba akusuma umncane wakho lo uthi basile inhlonipho yona iphi ke manje inhlonipho ayisekho nayo okay ukari ke mangwana yazi lento lena why lento sithi justice for lerato basile usile wena ke batla justice for lerato tlo re sele bua nnete gore ke manga qadile mpile thina yazi ona mfethi kuba lento ayinwebe yazi manga ngitshela if uke yenze yena kuphela ngizokuyeka mina wena ngitshele suthi akekho umfethu lerato yena bue nnete o tsamile le ma ngithi akatsamayanga lo muntu ulalela ebhedini le yenu mfethu makuuye umpho yangizwa ngithini asenze idili mina nawe la ngizokushiya mina ngeke ngihambe nawe maye ngabe umpho tumi
Tumi ke uso sileng ke le jwetse ka Tumi. Wemfethu mina ngikhuluma nompho ngawe la Neo ngibaye wa tseba o sera family Tumi Kuqale sile bani? lona le understand Tumi sile uyadlala lo kuyalunga mayikuthi hona ngumfethu wa tsamaya o leso ngicela bahlalisele nihlalisane la tsamaya lona awuthathe lo ngicela umusi uhamba naye umhlalise ngale emuva hamba naye kancane nje umsusele hamba naye umbeke ume naye ngizokubiza nkabi yami wempho ibhuti omdala yazi kunendaba la uthi uneo kuqale wena Cha akuqalanga mina. usho kanjalo kumina uyayivuma yonke le ndaba uthi kodwa wena Uthi kuqale yena ukwenza uthi kwaqala wena ukugibela phezulu kwakhazini phezu kwakhazini. uthi nayenza kodwa wena wamfaka kulento le so mina ngazi or mhlambe uye waqala uyangiroba Hayi cha mfethu. Lo muntu uyo owathela something edrinkini angazi wathela. uyena wathela something edrinkini Yeah. yebo nasi Mina ngazi lutho. nawe I'm sure wayiphuza kancane hawu kusho uyazi muzi mawazi ukuthi ubani wathela so wasoqala Hayi angazi mina. wathi wena makathele wena waqala Cha. okay G ungaza naye umfethu you can bring him back bring him this side yebo ayiloko bengifuna ukwazi wena ndoda madoda angithuli ushilo uthi uqale wena uyabo hawu wena kanti ungifihlela indaba engaka mfowethu siyakhuluma la sithi siyaxoxisana wena uyayinweba uyisa lena le kentseni no mina wena kanti ukenzeni nano wena uthe yena angithi wena ungitshelile ukuthi yenzeni nawe sengitshelile ukuthi wena wenzeni batsamile bayithu okay khutlile kaofela ke aketa khutla kaofela wathela wena nthwela ke fuwa ke yena utse ke itshele hawu Hayi mfethu bua nnete mfethu. Yena uthi wena awushilo ngintshela uthi wena ubuye nento wathela lapha and then wena ngithi uthe uqaleni maka lerato lena wa tseba gale ke mbatla maka lena lerato ubatla cousin wakho maka ke lerato hayi wena asinesikhathi sokudlala Mr Jones ethathile ebantwini bafake emotweni nna ke re lerato gale ke mbatla wa bona ne ke sa batle o robala lena like o robala lena bana ke ngwana heso yena o kentse ntwe ya hae a ngfileng yona Kufile eng? wena wa tseba ngfileng ande kwena ile ka lerato mina bengifuna lento ningixoxa yabona lento nicula manje iyona bengifuna my could say please ungabathatha please you can you take them G please thathani labafana wena wrong ngithi kuthele wena musothele lento wena mfethu hawu noma yazi besifuna yini ozalalela thina into besifuna kuphela mangithi mina ngifuna ukuthi ngithe lento so get to the bottom ukuthi baphume kanjani bona uyangithola and bengifuna nje ukuthi ngibe ne-evidence la ecamera and leyo evidence angisebeyikhulumele ngomlomo wabo ukuthi bakwenzakela kanjani yilento bengifuna wena mamaka ngiyacela nje ningilinde lapha emotweni abantu abadala ne sihamba nabo lapha simfuna siyothatha nale isekhona le case number case number isekhona nale evidence man buye esibhedlela sekhona amaphepha lezo zinto everything ngiyabonga muntu omdala ngicela ningilinde nje lapha emotweni abafana abancane nje mama laba abakhathaza isazi thina siqhele igulukude edlula bona nje laba nje abazenza awu guys niyabona nje sifikile lana and lento siyenza sibe simple bayitshela ukuthi mhlambe sidomu o mhlambe sikanjani siyawazi umsebenzi wethu and bengazi ukuthi bazocula ngalendlela engizobaculisa ngayo baculile nje and iyona into besifuna nje la on our clip ukuthi masiya le police station sazi ukuthi sihamba nento ephelele sihamba nento egcwele njengamanje into soyenza soshaya imoto siye le police station bayovalelwa for good and we'll make sure ukuthi they get ejele behlale isikhathi enough until nje beyisave yonke lento lena even if kumele behlale 5 years siphosele isikhiyele ilento soyenza because ukhazini wabo laba ungicela ukuthi bengidala ngimfuna lento engishoyo ukuthi oyinto kaMalume lumana nje ayisebenzi kwami umhlaba mangabe unenkinga wena mbukeli lapho emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele nawe on Jozi Bioscope dosiwo.za ungalibali nokusifollow ushe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo ungalibali mbukeli ukuthi ucofa usubscribe ushare nama videos wethu efinyelele nakwabanye abantu abafuna usizo ku Jozi Bioscope bengazi ukuthi basifumana kanjani I love you guys and I'll see you on the next episode. Tata